kana approach tekiri area bureaucratic approach eyo kugira ngo twarga hatwaza is a method of work uruzinanjende. Even today it was witnessed in the State of Nation address. Nogira ngo State of Nation address president atagambe bintu ebiryaheri ya speech kandi nimwe abakurikiza mutakabuze kintu cyona hatabaho za demonstrations but you talk in silence and you go konka noreba ejo ne British mind niyo colonial mind ebakweta Eurocentric yabakubuze hati niyo kwasire kugira ngo ubyaza kugamba baza kugambira hirwaro konka we yabara what's the problem at hand iwe ndiwe konka wana amanyangu irwaro rukabertine kizuba konka primary cause ni corruption because ya jati economy ya Uganda yane kura ha leverage ni expecting esikubaje actually yatereza masiko ubu every sector yagira nkuyakwirwa akagira abantu batagujejera murumo bataba banafu batachikorankana mwene kwitankana kushisha ebintu byarane bizakubonera because yigura how it will happen now the people were expecting ebakweta secondary address hatu yaba ha primary address hateje no difference ero yaba ha address yaba narrative erukugamba ha lived experience erukugamba ha bintu byararebere nibaho hatkande kiruncho mukuru kwa kugamba yakitwa uko bamutekinje time kumwetegereza hati difference ahe kuba namwe kwija TV nchituyamba hati buri muntu yana expecting ebe wagamba sector by sector agamba ari agriculture aza roads aza mashanyarazi aheze that speech ejo number 1 eriyo national development plan that's one kiranyenda kumanyisa ngo eriyo konka today yanaenda gambire ogumunda for example aba bantu baburijo kugira ngo ecyanyu harimo ka PDM then mwaba farmers ninga abanda bo bushubuzi abagira mwe sente mpango ni mwe sente zanyu ziri mu development bank billion 16 ezine interest ya 12 ezo kutunga tabiro bureaucracy mpango ya ireke chonchicho hata garuka gambana niwe wabutosha ngo niwe ezawe za PDM noza kuba nozitunga zine kapasento bane ya mukaga konkosha shure yaho imyaka 2 mwena garuka kwereka hakwawe hati sector gendishe wano gambe amashanyarazi eyaki yijaji tom sentence emwe akusamarizinga progressero hateje niyo head debate on parliament now konka today omuntu habutosho wahura State of Nation address we yinuka naki ni message yakutwara umuka cyayereka okinanye nani ngo cyora tware nacyo no kugira ngo Uganda hiyahika ayisharo za zone ziri protected bakabanza kubanze bhango nkengute mpango ezo kubasa kutwara sente nyingi nizo babandisi hatezo nguto kubereze kuzikora hati yanayereka ngo kutwa kugira ngo eze sente zikuza omunguto ijo bakimburuze bajya ngo road district mpango road development roads fund niche ya 1 billion district nkantungamo district nkakasese district nkaisingiro zone mpango konkabebwa kumangu na Rwampara nebasa kubeye namagomborera make konke neso za mwize na bugamba enaka ni empanga neshu mutayire ni yine basakutanga konkagira ati hati ngo mu mugwa member wa parliament to identify yachikoresa munongo mu speech enaremwe kozoro mu mugwa kwa identifying kumanya ngo kujumbura ekihayo kamanya abantu babutosha amarware mbase netuburaho amashomero fees bire nyingi enguto harimo zitakoze roje nkorwa kasese na foot patrol nambone yagamba babarusisire na yabamanyire mbene yabihayo so yayereka ngo ebi kutushasha tuena nanye ni urukunde baha government nebimanya twaza kakatuzo mukahumuro kuturagaruke demographics zitu nzoreka ngo Uganda ni hanga rito in maisa minyeto we have a huge workforce y'abantu abakubeni benda ngo bakore iminyeto abatari no bakora I had him throwing jabs at ababa kugenda bakaza kuzahero kuba niyo barondera pastures okugira ngo bajeche bakora yabari Middle East n'abandi bari kabo ari kugira ari advise kugira ngo bagumomu opportunities basakobashangamo nkanye ndaturebe natwana tujya tureba okubarira kwitu budgeting yitu kuzo mu minyeto mu kubasa kwere minyeto priorities z'minyeto
zemerire zita. There's also a concern no kugira ngo in fact age cabinet hatache kuzamo abantu bato kugabuja no rebe nyimo beno ushanga WBMP ha result atarogweje zaga bana bindi kibyo kutaje mukabumuro Agility West yebere kutwigitaho ko yabere bwo wisha wacherwa mukashe ko kare katumire kutwagaruce we pick up the discussion from then. The Bob's God abumjinyi wanje no mwami Habert Muhaji. We'll be right back, stick around. Hati mchara wanje mwami numanya abana nubagaruka yahishomero kandi ibintu bikiri kubi abo washota kutwara icweka cha fiza yishomero rya junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abo acita kushashura ntukozisa momo naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabwo basa kushabaroni ya fizi obwe n'amashomero agacejumbira muri basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gwona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani yishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaroni ya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Yegita abasinguzi na Bell Lager za aha social media zitu ninga oteretse mu program yo muneneserezo otora na keshongoro akemyake yira rukumirwe na shanzu kwika 2010 ninga agati ya 2010 kwika rizoba bakakuterere obashongoro obu nubwiza kwaya hayana oshabira keshongoro akakizo mu babiro noza kwangura birabo byinji kurgomba kozibe cyo kunywa echa Bell Lager. Bell Lager nyine ya Uganda nejaguze myaka 5 ombuhereza nyabura we utaguza amarwa omuntu wena oryanse myaka 18 nyono bwegendesereza utasinda TV West nehinda TV West nehinda Yabari mnonga Agility West and the Bob's God abaho tuenda kusima aho rero turebera uri muntu wamana mnonga mwena bakutubano tureza feedback about this program. Thank you so much. Nabari mnonga nimba nitamburo ko abantu batugambera bajango yebere kutuhereza. Thank you so much. Nabajanya bari kubutayise nimutwara kundi mnonga kandi okuhayo kwitu no kugira ngo tugumize mu nitubashacira mpora tukwetera abantu babahangu nko mwami Habert no mushomesa ni lecturer shomesa wa Ishema Tende Chongasha University lecturer in experience in pango munongumbi ya leadership having served as an RDC ningashomu Richard wa mukuru wihanga so tuzo gandi yabe kwa tirini na state of the nation address ningashogamba kwa mukuru wihanga into expecting anazaga na ganira na nihanga rwakana mchituru kweta budget speech okushoma embarira yihanga probably ntuza kugaruza nabwo tugaraka ikintu kitera mutochi mpora now nakubuza kigambo cheminyeto tinduma kukwenda kukigaruka now hati Bruce Ragambe twatwenda tugerageza na speech ningo kugamba kwa president hati akintu cheminyeto nko kuwagamba wabara population ya Uganda hati ndiyo population empango so mbene cyo kugira ngo Uganda is a young state ni hangarto kugira ngo abatone bo bingi working age hata abatwaba nabakira kushora hero ntakutana beta abato kugira ngo bato kunga youth naronde kigambo muri nyankore youth neminyeto so mbwenu eminyeto neshora hero itakugenda ngo ikunzire kuzayukunga no kushoberwa nibaronde mirumo that's the bottom line Uganda tekabiri kubahemera muri kumara kandi umwe kuba kuzayo bagira kubonabonerayo harimo bitakubaji konka kwa comparinga bibiri ajya naza hero nkibabeta umwaka cyo mfumu yaje tuwarembe baneyirukanerwa hero
ne tomerisho mu maguru nyine kanezo munju ne bareke ekiyahunga kuri ya getakiro gwantere nko nkonka kuri yandi so mbwenu emnyete nko kushora so president nawe na feelinga kandi agira ati nambwena bakuzanka Dubai ni teka kutwakora tukaba beta so ejo eshonga yagihitomu omudoketi ya governance obwebembezi no yagambira bebembezi akajya ati nabeshengereza kumbe or minister konka tukazo mu constituency yo kuzarwa hwacyaro or minister tukara abantu bagumira mu bworo cyumanyisa tukozere cyango kubashomesa okwe nuko kubanza ku evaluating imikorere yawe we bari munonga because no buri minister fine nje cyumanyisa otungire exposure odziromisha go kurebensi ku kirondisho ugira heru waza China waza America waza Rwanda waza Burundi waza Tanzania wareba byinji projects zo kwigura nayo na RDC arobto agiye kwigura naka project yo mucyara kashanga inehe ente ayineho biogas ayinehe kibingo nanye no benza kureba ebyo nanye hine kinayigiri so nabona ajya ngo mwebembezi agire cyarakore so yajya ngo eshonga mpangwa ebire governance obwebembezi so yajya ngo obwebembezi today wano hura nogira ngo obwebembezi okazayo ngurayike katase okazayo for the sake yo kuzayo hata ico kiriki because oshimwe kuba mwebembezi urukuza kuba committed nico babendo babeta bahereza umwebembezi akabo umuhereza go to serve kandi cyo bayisanga you are a servant not a king not a master then cyakandi yagira ngo aba bamuhurikize okwegesa kwe batarahakanise bazire mpinduka bagire ibiri konka baba bataramwetegerize hata no barukuteraho video akabereka abakuna abagambire cyo bakore cyo baba bati mbona abweki mwabebembezi ba minister bunyine bacenana aba RC5 nabandi bebembezi mwena abwenki numwenda mbenye naza kushomesa iwo genda buri mutashomesa umukaroka kurugama so kiretero munyeto na nundijo abase ku initiating atekatiki akore chamani nico yabadi aretire sente ibiri ezi yabe nagira ngo aba batarkwebasa akubasa kose akachapati akakora ki atunge PDM konka wabanora ngo watanka kugira project uhingiro mwani nwende bintu bango irrigation amizigo kufuhira byaburabura zo mu development bank then agaraka gira to mwebembezi oratanka kustamira program za government kutatambura hata naje kundeba busobwantamba then as projects nanga strategies nka IGG anti corruption wanja ngo birho byona nibingi bebikozire bita hata president abaine approach yafuteka teka ngo akora iso myaka 20 mbona zengweje jeje kiro mushonda yataha kagambo azengu kisanja no mo huramo mono mbona tukubyama munonga umenu mubyama konka techo chargiraho na kimwe so hata nharigireyo akajya ati this time nambonye nyenda gambira bakutureba wanu mango ryo mu office rukwenda kubyamamo babereke okubyama tukugwejegera bakwire sente za nadizi wazereza abantu konka abantu abozi bahire wazabahereza zaenda zifenyo kastanaza ba nyondi DC nyondi RC1 basta yansa ininjira nicyo nanyenda kwereka ejo jangu waha abantu wasaprayinga wabahente basayininga wataho wabyama icyo nca kumanyisa ukamuhente ukamukurata warebo kwe kora kandi nibigenda bita agente ne leta mate ninga tegareta den ubuzo waziresera bwenche na leta za vesta kam so mbwene cyo ncyana nayireka so nahabo echo abantu bita buturi wano ryo mu office okaza mukashitamo nambwene yenda kusima radio na TV West mukozero mu muhango because ikintu cyo kwehayo time kama speech yabaho state of nation address yaberyo mu rujungu ubundi bakuta mu Ruganda konkatu wagireta mutugitemateme tugihenda he twajimarayo nundi jo nayongeraho so twaza kuza kutunga budget speech hata ikintu batukino mu mubiri then hata tujya tubiconnectinga tukurugo mu shabaka ruru tujya ngo nyomwa mpaka ruru ndakore iki haza ndakore iki niyo manifesto now hata time chika hato ija oha state of nation address embera yihanga state nembera yukiri then hat budget speech hateje nentekateka ebe twantugamba byona tubiteririho sente umbuhinji turi mu sente development bank ari sente PDM hari mu sente hateje niyo budget speech tukuza kutandika kuzaho now ni mayangu tuntuza kwakira budget speech not preempt what is going to come konka already tumanya
bimwe zimwe challenges nko gumeninza gamba and one of those neshonga yibanja ryitu the public debt ibanja ryitu nkihanga okuruguma niriyongera of course twargo mu state of the nation address chimasa gato bwo twayira budget tindukumanya if it bothers you nkumnya Uganda kunkatwaza kuchubrenga tukashanga burumnya Uganda wena bambanje hiya kakiguruga kamwe buri munya Uganda na nabana bitu nibazaka bani babanjibwa uburyo bene butebwa ningashobwa kutebwaho okurwo umushonga nkeje misibuke cyanice manya debt burden ibanja rya government tubakora baranka GDP kugira ngo no kwate sente zihagariyo na uzigabura population ecece bareke nimwe mu kintu mu muhanda nimwe mu kindi hati banja nerubari tari ha kugira ngo rugabire buri muntu abo kwa buri muntu takarashashura complete to ukabura umuntu nabasa ko affected twashanga byaka kutucunjera ukugira ngo tutwa borrowing for example kimasa ntubasa kugira ngo ubuherezo bw'umuntu yaferwa. You are right but not correct. Abo kuba icyo tar correct ati no ari umunako mu academic karivuga ngo how do you measure noza kukimeasuring ngo now ati banja ninkiriza twinibanja rahango konki banja tukarya ryaki it's like nkanyineka tuzo mu banka uyeguza yo sente konka ko kweza weguza miliyoni za 3 konka to kuja kukomuka ukajya tinyekuriza 3 nyina abana bashatu hachikumasa buri muntu buri mwana mukayi nibanja ya miliyoni cyo nangize kwihanya. You are right but not correct. You are right because twinibanja, you are not correct because wazigabira mutwe na turum because hati ibanja kutukurutunga kutuwarutungire brief abanya Uganda n'abakutereba government kwiyarira ibanja neryo mu izina rito nko kwa president Amini yarira ibanja president Obota Kagari n'abandi no batarho babasigire ibanja government neshasho mwana government ekoreta ene bakweta national treasury ikibo kihanga tikikushana ngune kibo cya za sako zitu zo mu cyaro wataje to bunyina ka account kanje omusako naka nabireba TV nyowe ngo nanye no bambanje bati mwene zanje ziriko kure no baza kusharaho ancyo nanye ndamutugire so now hati esente zo zikariba nsikora ki nyenda kwekeza mpo kiri hihi aha hari isingiro government ekarya sente zo kwika billion bar 16 ezo kwija kora misiga akagera sente nyingi bakaritunga mu embassy ya France barabokwe batunga sente nawo hatagamiza ko batire mu sente nigo gari nukisha kuno hataga kuzo mu city hati banja nkuri kwenda kusha batunga ibanja bombeka amashanyarazi batunga ibanja bariyo no bazafutimba oil nawo hateri ngibanje no mukurana bagamba nawo hata oil ko futanka kutimba nabaru infrastructure ebyombekirwa nka pipeline kujiya kuno ya mpaka Dar es Salaam rabire Tanzania hatejo pipe niribanja tuko batwarire hatejo pipe ko kubiryo muitaka ntubatakigaruka kugira iribanja nawo twanturabya mu oil omujuma nyangu get the oil the economy nawo hatebe kutanka kusharura hati nzakusha ebyo ebituriho mu oil umashitagitu nibigenda nibishashura nawo the only problem ikizuba isibekiri ninga ikiri najya ngo cyawaho no kuziba konka baba batazibere zakora ikishemeye kora iri banya turushashura it's like warya sente omu banka okombeka nkebe bizimbe binkora bya gatiyeta uno kacheza no bakubanja billion konka kizimbo cyereze hatuto kine cyo kongeraho no kushoroza sente no shoroza no garra hiwihiri obo haboro nomo rational or sub rational so nabo icyo president kwarize korebe byona yagira ati nawe hati and tough and serious tinkwija kwitiriza umuntu kuzo mu office akagweshegerana tinkwija kwitiriza corruption umujungu najeta hemorrhage kugira ngo umusayi kurabaho echejuiso nicyakumanisa nawe kutukweza protecting aji ito kuri musoroga nitwe twita protecting the gains now hatebe to gainingire twa protecting aji tukageraho ngo no more corruption no more sleep hatebe byakora kato assuming ngo mu economics tukatubwana mu setera sperabas kato assuming ngo byababira nomo nicyo kimanise ribangeri within 2 financial years Uganda nerya hari zero debt. My final question akwendesha zituziyoza gender ni kwata aha legislative agenda ya NRM
haroza bills zizijene zirabaho na hati I hear the lineup of many bills bakwenda kureta about 38 of them so far that I've heard abantu bagamba ezibaru kureta okubaga agamateka cyo kubanza chabyona are they in the national interest or individual interest cyo kubanza chabyona echa kabiri amatekaga tihina yakuza kuhika okashanga gagenderire okuyamba bamwe okunyweza obukama according to some analysts kutari kugira ngo ngenda kugira kigahwera umunya Uganda hate eba kweta objective talk kugambe kintu nko kukiri ekiricho niyo objective hate objective talk negira nkoro uryo mu government no protecting otaguma mu government that's objective echa kabiri ugato kuchukora at the expense of that is true echa kabiri ncyo twageta objective okukiri kuba kiriya now echa kabiri eberagiro politics na necheragiro ekiragiro nchukura ta politics zukura ta kiragiro now hati government yabanetekaho ebeberagire ebyo neba negapinga nizo mwanya gukubarabara fortune in leadership hati for example twagama ka corruption ngo yarete nkundi bija bakora iteka n'abantu bakora iteka buko abantu bana bajya ngo eberagiro biroho konka bonke bitakora mbone hakakorwa ki nabasa kuyije kiragire eco tukatukirekeraho eca kabiri nko kutiriyo tuzakwika ahakuhendera government kwe kuba netandika nko kuyatandika nebe ine satana direction ahe kuenda ngo etore because karagara n'abanya Uganda nkurwe nkumebera namka kashitana gumwe nija ko baroki konka nyoni nkereza ngo abebembezi bahabaraje abantu babo we can make a good step eca kabiri by identifying gaje bizo by'abantu babo nambo nimpura bakwakana umuntu bagira ngo school fees UPE ngo abantu nabashashura umuntu akajya ngo tubakushashura noreba natari naco nabari yatufisha amashomero abantu nabashashuza mwena no mukimanyi kongosha umuntu na ekwata misho hati nabashomera nabahesente hati president no yaburiza ati UPE kwano bashashura abo kuba tariyo bashomesa aba PTA tari yebi imeka muri yo kamutaka bireta tukaptom budget that's the question konka the bottom line echango objective no bashashura imasa tariho free education now that's the truth on ground. Yes, now the president says kama no manya kikire kanimwe ba MPs ba representatives babagereki babandi kireta for of parliament ni maista chwe kitunga solution koro ryo mu district okareba ngo sentence bakutete zikumara kigambe bakora handi baziteho that's the statement of the president tinye na kigamba bakora aha bataha kwetewe mweno priority koroki dene minyeto nebende mirimo that's the bottom line now hate mirimo government traditional jobs ni kemtwaro makomyana owagire mutakwenda kutaha. In fact, there's a story, a video New Vision, a bit of some information. Erikwereka ngo abantu abantu babone bira hihi no kuritayaringa ni vinji kandi nibaza kusiga a lot of vacuum bakuba abantu bari time they want to get experience. Hati izo president cyo norezo za nankeze z'wano gamba biruzi legislature arrangement. Na iriyo nekireba tubasa kusiga gynecologist abibya bava kuzarisa ninga anesthesia yabo kusirisiya bwana bine that high expertise okamuja nkora 60 years ahumure we lose because in these developed countries no wakubotakaza yoga wata hunka za BBC ningachi noreba rukushomo mahurire ureba rinko mugurisi that poses a question now hat president akanagira ngo that senior person or murago ariko basa kusirisi umuntu akamuya makamushemeza wamuyeho because age that's the issue of ideology and biology so mbona babantu barondebera gino abantu barebebyo mbona hati ntu expecting achi hati batujya mugende muhinge mukore mugire nkoko mugira amahuri now there is high production kuza market now hati ntakwetengera kurunda katari now konka to kwija kurunda katari ko cyotine hati kwija hati vinkejesha echero no kugambira abantu muhinge mubone bintu that's good konkana bwe stiro nkiyo mwebembeze rumembo wa parliamentary LC oruki abantu bokuba bihinga abutare nubaza ko butunga okutunga katare ni manyisaki
omukatera harimo bwambo by'economics kugira ngo consumer ignorance market ignorance abamwe no bagoba omuntu akora munongo ya mugoba ho munongo ni expecting omwebembezi owa RC3 owegombora ningo RC5 hatu turi mu season yo mwana deba abahinje babo mwana ogendo za habyoma omanyongo icome ekinkiguza kiro nkigura omutwaro ekinkigura omutwaro benarukume ekinkigura eshatu you are right to people muja TV muteka heberango Radio West utabantu banje bananka omwana gwanyu batabasera gwahika sentezi so that oyiheje that loss eyibakora none obe participant nco nagezo kwihaho obe participant mureke kuguma muri lamentation mu kitabo cyo kutonzi noreba twantwenda gukora president Kizarata manya niwe nke territory ibakwa koro RC1 enteno baziba cyare mbuze no baziba abantu babihano hati wokozireho ki mu capacity yawe awe ka capacity yawe kacera mwene ngative mamu akora rwanyu mwari jinji government ti abashashura konka muri no mukoro mu gwa government hati ni mwaha umuntu wa tuninga wo cyakare nagaraka wabo kubaraho relevance that's true aro relevance ya mani eshazi zahwayo konka yenda kusima maybe ina kagambo kamwe ata kagambo kamwe ko nanyenda gamba number 1 kunda mutaye wawe ko Yesu yatukunzire umutumambe mugureki yitamatorereki okubeherera abantu cikanyire umuntu kwakora yagire sente batanka kumukomera bitashyikiri no mushuma no muyayi naki konka wakakora abantu tutasya konka eshoboze kize bitwinda no kiruzote chipa ya Mount Black Rebo ubane mutwara abana mukago banengahi ukashanga umuntu atire chipa ya munaza kwereka abakwagize sente ngo no kwira kuzemeza inebgambo bakozesa so nyanyenda gambira umurikiza gure nyama oba yo mutwe ubanzo megaha gwawe ubone kugure nyama abantu tureke kuzo mugure detari yito kandi abantu abashazire mukora nani nyenda kubahamuza mugumisirize zengambo zo bako bataho imwe mukore kwaraje ngo nanka nazo mu enyanja na bunyanja zirohagenda zisemu imwe mukore sente mugumize mukore expenditure enshows abantu kutunga nyenda kubagambira umuntu kugire sente akagigahara tukikurwa mukore se kifubeki nchirgo mukoresa je obungu ku identifying aje munongo nico president ari kutsabira okuhinga kwe kibaro kore nenda kuhinga omusirwe bicuri okashanga kasirika wonika gufu obe no mangu okutahe bicoraho hakirote hunke mpocha nani mbico kureberaho ekikubasa kugira value mpango mwene wenu bajangwe guteye monderi mutwara abana mukaga emonde abizo mukusiyuka hato zanzihingwaho hato ziri mutwara abana mukaga kandi zikweraho notera ho cyori ninga kitakwiya hecho nco nani mpecho kore tunyangwe bintu mutabihinga konka mubare ndeno rugambo murureke mugende mukora abana mbatware bashome because babase kuvunura ibintu kama barinde abazuzo mushana gwa mishoje nasigara n'umuhanje habati former RDC Singiro University lecturer ya Bishop Stewart University aha nindo kushomesa abana chumesa abana ba postgraduate abakushoma masters into bashomesa mwebare mushome mwetegere otakahendero okozera karama cyane nani nyagamba hinkurga ngamba hinkurga that's all right no wakuruza tibishebere bikanushonyerire neza Bishop Stewart University nendeberera gite bare batwara kunje munonga umwami Habati ni kujisa mwana wanje kugira ngo twine uburwire owa Ebola werize karungu tera ho mwana wanje ukureka ngo wasa kuba n'ubwetantara n'ubwerinda ukurugirira ministry n'ubwo yongera hatabona bwiyongera nchimanyisa ngo ubundi nitwe nchanchi tutarutezyo jeza ho kwerinda no erindota yetantara ugumondo kwa tumugaro zo muntu utarakumanya abandi no hobero washanga hati kandi ati wononda no kuza kunyweje noza kwa wagwa mbuze butashime kwa no gwa mwerinde and work hard, that's what's really important. Na yenda kutera umuco mwami Habati yagamba kora munonga baba takalize mutokuza munyanja chumasa mutoka kuzire munonga kora if they give that sentiment to general ukano shaka sente katana kwije asigaza ndakubendeze birungi mari kurungi mukaba twindire bye bye.